Yeko Anigyee mu ensem emu yenuaba efua asantewa ya water nyom tenten pa break it yokoye ya wanya 105 hours nsese enwe ne busisi a donku beboy na se kakra wona mu aba 109 hours ya woko na se obresa no wo mudi nsuhie ene ne ma hodo bi miamia no ya Adom Kasee wo bi nti no ye hwe bi mra. So you can sing my song if I keep up for long. Because you don't know the day of Jesus Christ. So if you see me today, I know my level. I know my level. Know my level. Nese do no timse sa abre ye bra na shatawala aba hodom na Ghana kukudam ni nyina akwakofa adwom tofo sinitwafo yensentrofo yakogu ho no mu bi mampanyina bedi eche akoho amanyofo mu nyina de omani monyam eno mumudura kota yenuaba efu asanto aduonum echi ne ho kani ni nuanom ne ma omunyina de omuduro akota na echi ya yehwe ni mu se anye bia hwie benkosi na anadwe die ana o de emfase ye ma ne be 120 hours oho se waye 109 nti o bebo wa na 109 esa akaka kra bi na wo ya bembe ho enyina di emudu eta na che so ne eja na pram to breka siam de somwo enne ya wade awie me de nyina esi na ase nkomo aso hweye efa DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook AdomTV extra usia me a eya frame annoche wa ba ajwa